የስብሰባው ተካፋይ የሆናችሁ የደጋ ሀገር ነዋሪዎች እንኳን መጣችሁ እላለሁ። walaaladii reer dhagax buure dadweynaha ahaa oo ururkiina aad ku soo ururteen ilaahay iyo idinkaan idinku mahadinaynaa. እናንተም እኛም እንደምናውቀው annaka iyo idinkuba sidaan oo ogsoonnahay በዚህ አካባቢ ችግር ተፈጥሮ dhibaatada halkan akabaabigeena ka dhacay የአካባቢው ነዋሪ ህዝብ ሰላምና ጸጥታ አጥቶ dadweynihii ku noolaa akabaabigii magaalada gudaheeda nabadgelyada kolkay waayay ቀደም ብሎ ተደጋግሞ እንደተገለጸው sidii hore midin ogeysiinayda beekaati toorsinta sibistaan kamarata የፈነዳው የካቲት መስመረከeda abiyoodku kolku noo soo dhashay በአሁኑ ጊዜ ilaa maanta aanu ka joogno ከአብዮቱ ጎን ተሰልፈው ለሚታገሉ ኃይሎች ሁሉ abiyoodkenta dhibaatada ku noolaa መብትና ነጻነት እያጎናጸፈ ነው in xurriyadooda la ilaaliyo ayay ahayd በዚህ እድል ሳይጠቀሙ waxaas iyakoonan ku dhaqmin ከአብዮቱ ፈርርቀው ለሚገኙ ደግሞ kuwa abiyoodka gogoynayaan la arkaya በተለይ በዚህ አካባቢ ያለውን ሁኔታ ሰፋ ባለ አኳኋን የተነጋገርን እንደሆነ በተለይ dadweynaha ku nool qolaha ቀደም ብሎም ችግር እንደነበረበት እናውቃለን inay markii horeba dhibaato ay ku noolaayeen waanu garanaynaa oo haraadiya dowladda Soomaaliyeed waar ay ku soo qaadatay oo aragnay ምናልባት ይህ አዳሪ መንግስት dadkan adaariga ee reer maxamed siyaad barre ah ለእናንተ አሰብኩ ብሎ የሚቀርበው idinkan waxa idin qabanaya iyo yidhaa goor walba idinku soo dhawaada ቋንቋን xagga afka ሃይማኖትን xagga diinta እና አካባቢን መሰረት በማድረግ ነው iyo kolkaana wada jaarnimada waxa soo idil wax wanaaga iyo nala doonayeen iyo nala doonaya በሃይማኖት በኩል ብንመለከት xagga diinta haddaan u fiirino በስልጣን ላይ የነበረ የኢትዮጵያ መንግስት berigii hore boqortooyada kuwii haystay ለእስልምና ተከታዮች ተነፍጎ የኖረውን የሃይማኖት እኩልነት ይገኛል waa ogsoontiin buu yidhi berigii hore dowladdiina haysatay inayna diinteedu maanta dowladda joogta inay gacan weyn xagga diinta muslimka ay ku siiso ay aad u dhaqaalayso በሌሎችም በኩል ብንመለከት እዚህ ላይ ልታስቡበትና አክብራችሁ ልትመለከቱት የሚገባ አዳሪ የሶማሌ መንግስት ይውደም የኢትዮጵያ ቀይ ሰራዊት ያሸንፋል የኢትዮጵያ ቀይ ሰራዊት ያሸንፋል እናሸንፋለን እንደመስሳለን አብዮታዊትና ታገሩ ወይ ሞት አብዮታዊትና ታገሩ ወይ ሞት እናሸንፋለን يا مدحضة ሽማምንቶቹን عسكري መለዮ ለባሹም ما هذا وين بانو يعلنين ሞተው መተንም እናመሰግን أنا جنا فرحت وين بينوتها ለእኛም ደስታ ነው سبب توعة ምክንያቱም ይሄ تضوض بلوت ይህንን 7 ወር عذاب بدن بانو عرقني በህል ችግርና ስቃይ ይዘናል دل بانو عرقني ግድያም አየን حبس በانو عرقني እስር ቤትም ወሰበሰቡ ضاع በانو عرقني ኢማም ዘረፋም ደረሰብን دب كيجي يودن كيجي أو نتعلين أو لبيين وانا عرقني ሀገራችንና ሀብታችን በኃይል ይሄን ያስቀየምትን አየን سبب تاسنا ምክንያቱም